ka National People Youth Front kabade ka Youth Wing jo ka National People's Party hakasing sajan kala jet batpan scam ya uba kit borlang nongram kumu Presiden Bathamai jo ka Youth Wing ya ute unong yalang Bathamai lapan scam da National Youth President ba Nikki Nongklau harengkat ka jinga dan lang kinong kit kam jo ka Youth Wing to nakaliang jongaro ngasoban ay kulay ya fi baro ki press media bala wan rengkat lambar kene ka program ka banaka liang jongka National People's Youth Front jongka state kila pendon kila long ya ni ka program ban pediang buram matle buram nakamta jonga kumu Presiden Bathamai jongka state hak na ka por tenang kong ngasoban ay ngu yu blay mo namarba la penyaj ya ki ya kacing im jonga bat hadu kan ka klip mat ka pamenta bat haju ko por ngasoban ay kublay ya ki ya baro ki samla jongka National People's Youth Front jongka state ka balik seling ba jongki kalami ka cing project la ban propose ka kerteng jonga bangan sim kum unong yalam jongka state menta kumu presiden na ay kublay ru i Sir James PK Sangma ibalong kumu National General Secretary kaju upor ba in charge ya ka state NPYF ka jongi ibala don benta hakan ka kam dese baka tika sngi ka ba long menta ru ka dei lang ba ka cing yalam hi ka jongi kaju upor ngasuman ay kublay sikade ya i National President Badon Burangi isar Konrad PK Sangma ibala approve ya ka kerteng jonga bangan long kum state President Bapura jong kaneka NPYF ka jongi haka juga por bat ka bakham kongsan ay kublay yu National Working President bat ya i National President jongi kibala ay ka appointment na kamta ka jonga bangan long kum President Bapura ubansa yalam ya ka state NPYF jongi nang ni syakman kata kadika benta ka ba hakman ka ba nakaliang jonga ngasoban ay kublay namta jongi lang haka ni por te ka kam ka pakongsan yang aku state presiden ha ni kapor kalong ba kumno bangan pentelun hiya ka NPYF hi hapo jong ka jala mekhlia hi paro ka wai kata kadika kam ka ba ngan sedang da ka ba ngan Lechaki district paro jong ka state lada ya kitu ki bala don lupa ngan ang hampan scam susu lani ngan constitute ngan reconstitute ya ki bom padon ngan lech ban constitute kata kadika ka top priority ka jonga kumno bangan penklan ya ka NPYF hapo jong kacalahi para kowe ka baar ka ba ngin sedang nang ni sikmat kalong kumno bang ngin nang enroll ya ki samla hakani ka party da ka ba hakadur jong ka enrollment drive ya baro ki samla ki ba